njira ndaya tole tukuharireirie na ndire wika turateithania na memereke na njira ya ciko etagwo Viviana Wangeci njitagwo Francis Wairura ruthigiria giti no tege matu maku tabawa tutwarithania na ikinya gwa ikinya nginyagia mahinda ma gutiriha Kenya no marathi na mbere na gukorwo magithingatwo mehuge miyuro iri rathi na mbere na gukorwo ikihandika kumana na mbura nene iri rathi na mbere na gukorwo igithandana kundu gutiganite na muno guku mucini wa Nairobi riu mathite na mbere na gukorwo makiurio na muno aria marakorwo makihuthira barabara ya guthie mwena wa Jos Kamala mehuge kuona ati rui rwa Thiva ruthite na mbere na gukorwo ruihurite na rohota gukorwo rugicangirira kana gukorwo rugicungira hathara ya makirima Amaretwa makwa njĩtagwo Cicely wa Gatwe na ndĩ mũikari wa gũkũ Joska. Maĩ maya marokire ira kiroko. Tondu ira kiroko nĩ ndĩrokĩte nĩ ndĩrakora kwĩna nginya rori igĩrĩ cikomete gũkũ. No itironeka ironeka kanuthu kanini mũno. Ona no ĩmwe ĩroneka excavator no ĩroneka kaguoko karũgamĩte. Na guo the ningi anga twagĩũkĩra ningĩ twakora nĩ mĩingĩ mũno tondu guothe nginya nĩ mĩiyũrĩte ona ndume yaku ĩkũ nginya bara twage gwa kũgera. Rĩu anga rĩu ndikĩũĩ rĩ tũgũteithĩka atĩa. Marori mere na kwina excavator na kiria na container. Sunshine Ndovoine. Barabara ni mbaya. Watu wanaumia, mapikipiki zinaangusha hata watu. Wanaumia zaidi, magari zinakwama, watu wanaacha magari kwa barabara. Ukiacha gari yako barabara kukujia usipata imeharibiwa, wezi yamepora gari ndani wa radio. So unapata boni ya hasara. Kitu muhimu naomba ni serikali iweze kutuangalia. Wakubwa wetu waache mkono kati yetu. Uangalie, watukumbuke kwa mateso tunayopitia. Ndani kuna kore yenye iko opposite hapo hivi penye tuko kwa bridge. Kore ni hapo saizi roli mbili zilifunikiwa hapo ndani kwa maji. Tinga bado, tractor iko ndani bado ilifunikiwa hapo. Pia machine ilifunikiwa hapo ndani. So cha muhimu wakati tunasafiri tukue kwa kijadhari kwa maji. Ukivuka barabara uangalie kwa mto wenye unafika. Ukivuka mto ukue makini. 2024 ilikuwa 2024 last year watu walikufa ngambo hilo wakijaribu kungana kuvuka kwa hii bridge hapo hivi. So hatuwezi tukamatamani tena kuhudhuria kitu kingine kama hiyo ya this year. So cha muhimu watu tujihadhari na maji. Kama imekushika ile. Kama bridge imefunga ukiwa saidi ya Nairobi na unafaa kuje Joska na afadhali uende hasara lakini ulale tu mali safe. Ukomboe nyumba utukulale tu huku maji kipungua. Kama Joska na unafaa uende Nairobi, usafiri kwa maji. Ngoja kwanza tu maji kipungua ndio uweze kusafiri. Karibu kwa mto saizi. Hiyo mwaka 2024 watu hata walikuwa wanachukuliwa na madege kwa manyumba juu wamekuwa wamefungiwa na maji. So hata wa leo kunazo bado bahari, kuna penye hata watu manyumba ziko katikati ya maji, penye watu wanatarajia wasaidiwe. So cha muhimu ukikonea mvua, ukiona maji inakuwa kuwa mingi penye huko, jihadhari na uanze kuondoka tu mapema usipatikane na maji. Kuona mbura ya kimera irathie na mbere na guthandana kundu gutiganite guothe bururi-ini riu arimi kaunti ya Uasin Gishu ni moritio makorwo magitikira kuhimbiria mbura ino na tole mwandikitwo mohoro wa Njiro wa Wirimu aratariria riu gavana wa kaunti ya Uasin Gishu na niwe Ndagĩtarĩ Jonathan B oigite ati thirikari yake iri muhari-ini wa mbere hari kuhura njeki arimi. Arimi kundu gutiganite maitikite kuhaririria migunda yao ni undu wa mbura ya muringo na kuona kuri icigo itiganite cia bururi ciamukirite mbura. Gavana wa kaunti ya Uasin Gishu Jonathan B uria warite hindi ya monanio ma urimi Eldoret ni uritie arimi macoke migunda-ini na kuhanda mbembe, akiuga utongoria wake ni wibangite wega gutigirira kuri na bataraitha ya thogora wa thi na mbegu cia kuigana ithenya-ini ria gutigira gutinagia na ng'aragu. Agriculture tusaidie tunaweka aina gani ya mbolea na mbegu aina gani. Kwa hiyo wakulima tafadhali hakikisha kwamba uende mashambani. Tuko na mbegu ya kutosha, tumetoka kwa Kenya Seeds, wako na mbegu ya kutosha. Tuko na fertilizer ile affordable kutoka kwa serikali, tayari ziko kwa store zetu. Naambia wakulima tafadhali msichelewe.
kimbieni kwa shamba mara moja. Bernard Wambua murugamiriri wa Kenya Seed augite kuri na mbegu cia kuigana, akiuga arimi ni megukoro magitaririo ni ataramu uria mabatie kuhanda mbegu icio na njira ya guciramata iri migunda-ini. Tuko na wataalamu hapa kutoka Kenya Seed, watawaeleza namna ya kupanda mbegu kwa njia nzuri ili tusiweze kupoteza mazao yetu. Na pia hapa katika kiwanda chetu cha Kenya Seed niweze kueleza ya kwamba hata hapa ukiingia katika stores zetu unatoka na mbegu na unaenda naye shambani. Aswa wakati tumepata mvua ya mapema, ni vizuri kujipanga mapema. Arimi ni makenereire ugi uria makundetio, makiuga ni mahota guthoma uria mangikura na mbegu iria njega na njuru. Oho maugite monanio ma urimi ni mabata ona makiria kuona mari na mawega mamo kuri arimi. Kuingia huko nikajifunza na nikaelewa kwamba kumbe imefufuka, na mimi nimefurahia sana kwa sababu inatupea sisi wakulima ile inaitwa loan kwa riba ambaye sio mbaya. Kwa hivyo mimi kama mkulima ningependa kusema kwamba ukulima ni ile inaitwa backbone of the economy of Kenya, na show kama hii inatusaidia sana kuelimisha sisi kwa maneno mengi. Handu-ini ha Kĩo TV njĩtagwo Wairimu wa Wanjiru. Na kuma mwena ũcio wa Uasin Gishu rĩu tũmũrĩkĩcie bara cia kĩmũciĩ. Kuona andũ aingĩ makoretwo magĩkora haceke rĩrĩa makorwo makĩrumio bara na angĩ magakorwo makĩũragwo bara iria iciroimana na ũhoro wĩgiĩ wendo kana kĩmũciĩ kana gender based violence. Rĩu thibitarĩ mũnene wa mathomo wa Kenyatta nĩ ũthiĩte na mbere na ũkorwo rugũrĩte rũhonge rwa mwanya rũrĩa rũrĩkoragwo rũgĩtangĩkĩra ũhoro wĩgiĩ bara icio cia kĩmũciĩ. Kũringana na nathi ũrĩa ũhetwo wĩigĩrĩrĩki wa motungata ma Purity Kĩbathi, oigĩte muoroto wao nĩ gũtigĩrĩra atĩ Akenya ũndũ ũmwe na mũingĩ ũrĩa wakorwo ũgĩtũngana na thĩna ũyũ wa GBV nĩ wateithĩka. Mental health and trauma informed care reminds us that responding to SGBV requires more than medical treatment. It requires understanding the profound psychological wounds survivors carry. Sexual and gender-based violence remains a major public health and social concern in Kenya. According to national surveys, about 1 in every 3 women experience physical or sexual violence. Nearly 1 in 3 women is at risk of gender-based violence. Behind each number is a human story, a story of pain, a story of resilience, and often the difficult journey towards healing. Sexual and gender-based violence remains one of the most pervasive human rights violations globally and within our communities. And we know that this cuts across age, it cuts across gender, even socioeconomic status. Importantly, the launch of this clinic comes at a very symbolic moment as we have the global celebration of International Women's Day on the 8th. This is a time when the world reflects on the progress made towards gender equality and renews the call to protect the rights, the dignity, and safety of women and girls everywhere. The first one, in case you receive a report of GBV, what you do immediately refer to the nearest police station or authorities, because early reporting helps prevent further harm and allow justice to take its course. This clinic remains, gender-based violence remains a serious, common health and human rights concern affecting individuals and families and communities across our society. Thutha wa kwamũkĩra riboti ĩyo kuma thibitarĩ-inĩ mũnene wa mathomo wa Kenyatta, tũramba gwĩkĩrĩrwo hanini nĩ tũracokereria.
ino nĩ ceceni ya Kiheo TV, kĩhumo kĩa wĩtĩkĩrĩku. Kuru wa Jewel Institute of Advanced Driving tũĩkaine nĩ kũruta matereba gĩkĩro kĩa igũrũ marĩ na wĩigĩrĩrĩki mũnene barabara-inĩ. Jewel Institute of Advanced Driving tũrutanaga ũtereva wa ikĩro ciothe. Class A nĩ ũtereva wa bikibiki na tuk-tuk, Class B ũtereva wa ngarini, Class C ũtereva wa marori na Class D nĩ ũtereva wa ngari cia ũkui wa mũingĩ. Ũrutani witũ wa ũtereva nĩ wa kũrũmanĩrĩra na mũtaratara mwerũ wa NTSA na warĩkia kothi tũgagũteithĩrĩria kwĩgĩra na smart driving license. Nĩ ũndũ wa ũhoro makĩria ndũkamaĩrĩrie gũtũcerera wabici-inĩ citũ Roysambu nyũmba-inĩ ya Jewel Complex ngorofa ya gatano barabara-inĩ nĩ Thika Super Highway kũrigania TRM, kana ũtũhũrĩre thimũ kũgerera 0703 164003 0703 164003. Jewel Institute of Advanced Driving, drive with confidence. Ũngĩkorwo wĩgiĩ tabarĩra citũ ndũkamaĩrĩrie tũmenyithia kũgerera ndũmĩrĩri nguhĩ kana WhatsApp. Namba itũ nĩ 0795 789804 0795 89804 kana email ito info@kiheotv.co.ke. wagacoke nĩ tũrathane na wandatha ndigũthĩnjĩra. Nĩ ndukũ inya cia tabarĩra yaku ĩrĩa wendete ya gwĩceka tũciongereire mwago nĩguo we na kũmboeka ũikare mũraihanĩrĩirie. Hashtag inya cia gũkwagĩrithĩria mĩthenya yaku. Monday nĩ hashtag weekend vibes. Mũthenya wa kerĩ nĩ gũtaũkwo na kũmenya ciĩgiĩ ũcio ũgũcanjamũraga thĩinĩ wa hashtag tumenye msanii. Sana languages. Tukienda sasa hizi zingine za mathematics, sciences. Naguo mũthenya wa Wednesday nĩ hashtag twagũtarĩria maũtoĩ ũtarĩ waigua na marĩa ũĩ ũtoĩ gĩtũmi kĩamo. Nĩ ũĩ rũrĩa rũteng'eraga mũno thĩinĩ wa Afrika, nĩ ũĩ rũrĩa rũteng'eraga thĩinĩ wa thĩ yothe. Aramithi nĩ matene. Hashtag matene yeni. Matu marĩa mahanĩkaga tene na marathiĩ mariganĩire tũgĩkũririkania ndũkariganĩrwo nĩmo. Tikaguiga bita nĩkĩwaria gĩtũitwa nyoni taika nyone nĩ gwĩceka. Tabarĩra ĩgũkinyagĩra o mũthenya kwambĩrĩria thaa 9 cia hwaĩ-inĩ thĩinĩ wa Kiheo TV. Ũgĩterevoni waku ũtagũtiga kanda ya iheo MC Kĩhenji wa Gĩtawa. ikumi na inyanya kamuhariga ikumi. Rĩtwa rĩa Jehova nĩ nyũmba ya hinya mũthiringo, nĩyo mũndũ mũthingu ahanyũkagĩra agatonya akarema gũkinyĩrĩka.
Ukitaka mali safi kuja Kema, CCTV utapata Kemuma, mulika mwizi electric fence utapata Kemuma, automatic gate utapata Kemuma, fire system, alarm system, fingerprint automatic gate, kila kitu ya security ni Kemuma, tumetambulika Kenya nzima Kemuma. Ukitaka lisafi nami twende Kemuma Engineering security tuko fiti, hatuna competition, wanajua tuko fiti. Suka Kemuma Engineering Systems. We mind your security. Niwe haririe kinya mbere harikiria wiriragiria guthoma thini kiringiri kuona Jewel College mari haha ni undu waku thoko tiganite ta journalism and media guomemerekia hospitality management cosmetology and beauty therapy ni megemainye no thaka ICT electrics and electronic engineers care and caregiving na makiria mogo turi na thiomi na jane cio Korean o hamwe na German tucerere Jewel Complex gorofa ya gatada koigania na TRM no tuhorere thimu namba kifugo gwimwe githatu kifugo majemwe niyo 07000071 kana no tucerere daini rwitoni rwa jewelcollege.ac.ke. Well, Technical College, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. ya Kiheo TV kihumo kia witikiriku. Nam karibu ndetu washo kiretia leo tokoro tukimulika urubigi hodi ya moko bende kaune ya Isiolo mari na gitumi ya gukuguya nao ni thutha wa thukuru wa kothi cia moko wa Uhuru Vocational Training Center uria wi mwena wa Burat gukorwo rikireire reo jithiaya meguthi na mbere no korwo makiamukira kothi irithiaga na mbere no korwo kimateithiriria hari muturire wa urumenya. Today has been a very important day for the Isiolo County. We had a special opportunity of hosting the chairman of Safaricom Foundation, Mr. Ogutu, and actually commissioning and also handing over facilities that have been built and equipped within these TVETs. We are actually at Uhuru Vocational Training within Burat Ward. This is our main vocational training. In this particular case, we've also oversaw graduation of 115 graduates in different departments ranging from motorcycle repair, electrical engineering, that's food and beverage, and plumbing. As CRS, Catholic Relief Services, together with Caritas Isiolo and Safaricom Foundation, we have been able to support young people with marketable and relevant skills that will support them to access dignified livelihoods. Some of these skills in which we have equipped our young people in include the mobile phone repair, the motorcycle repair, the plumbing and the plumbing and baking and pastry. Maintenance. Na ninashukuru sana Wezesha program pamoja na Safaricom Foundation kwa kutupea hii nafasi ambayo tumesoma. Kitambo sikuwa najua kutengeneza pikipiki,
ni kuiona tu kwa barabara, lakini saa hii naweza tengeneza pikipiki mzima. Sisi kama Safaricom PLC and Safaricom Foundation, kwanza kabisa tuna furaha sana kuweza kufika hapa kuona yale ambayo yanaendelea under what is called the TVET vijana program na TVET mashinani. We've been able to witness what has been achieved and what can be achieved when we work in partnership, when we focus on the real challenge facing our young people. Na riu tukimulika shige matakunete timu ya mufira ya Fortune Sacco kuma kaunti ya Murang'a niyo mathite na mbere no kuruma ikitie ndwano na kuhota timu ya Kafati Youth kiharini ga sports pesa na ni kuri kaunti ya Murang'a. Clement Imbai odomo na Collins Mwagi ni gatagate kale marathire na mbere no kuruma gitithiriria timu ya gukuruma kihota na Gold Keda wa Gifugu. Kitu ya kwanza game ya leo, kusema ukweli ni shukrani nataka kurudishia vijana juu kitu wamefanya hapa kwa hii kiwanja ni kitu tumekuwa tukiwa kwa mazoezi. Alafu kitu kingine ukiangalia sasa hii tumekuwa na misukosuko kati ya coaching department. Sasa nafikiria vijana vile nilikuwa nimewaongelesha na wakanipata vile ilikuwa, nafikiria wamecheza kulingana na instruction. Kitu kingine ningependa kuambia mafans wetu, nafikiria tushawaanguza game kadhaa. Kwa hivyo ni ile ninawaambia sasa hii mafans wetu wako na imani na sisi. Timu inaelekea KPL. Hii juu niseme nilienda kwa kiwanja ya Waiguru, ukiangalia sasa na kiwanja nilikuwa nachezea Kianyaga, hizo ni viwanja mbili tofauti. Lakini sasa hivi vile nimekuja Sebastian na game ya juzi nimecheza na Viga United nikapiga draw nikiwa pale. Leo nimeshinda. Wacha niopo juu kwa hizi service na viwanja zetu nafikiri ziko sawa. Matokeo itaendelea kwa tu sawa. Nimefunga bao 4, mchezaji wa Force kama vile unavyoona. Na feel excited. Tumekuwa down, ukiangalia run yetu haijakuwa poa. Tumejaribu lakini target yetu ni kucheza hapo Premier League. Mimi ningependa kuambia mafans ombi langu tu wasikufe moyo na wazidi kutupa motisha, wasikufe moyo kwa sababu najua it's all about moment. Tumekuwa chini kwa sababu kuna period tumepatiwa off. So unajua lazima ukirudi utakuwa down. That's why run yetu imekuwa vibaya. Na ripoti yogiye beteka ico cia mupira ni akuregitwikirira gatumo ka mohoro maria tuma na mugatho cia monya kuri timu yothe ya kuregitwikirira ti mohoro mane ma na ndere ya gire Juma wika tumana memereke na njira ya cikwetagwo Vivian na Wageshi nie nditagwo Francis Wairura tutugane rucio ke witwenda. Ino ni station ya Kiheo TV, kihumo kia witikiriku.